uphika baba? Why uphika ngoba uwe? Mama ngakutshela ngathi. Kade sikhulumile lento ukuthi angazi nix. So ufuna ngiyenzeni? Nobani nangumntwana uthi wakho mamela ururengwane utheni kuwethandi Wathi uzongipha imali uzongenzela yonke into engiyifunayo. uyithatha phela ndaba lo Komena idile ukuthi bangifake ezele labantu la. Amanga lawo. ntato ubuhudusitsa ngwana ale munyana ke hana mara usathule ya tlo robala lena abamutswadise ngwana Wena wawulala nomntana lapha. Hayi, angilalanga naye lo muntu yangisukela. Ngibona ngathi kungcono ukuthi siyenze iDNA. iDNA yiyo ezoprove ukuthi yena ubabudliwayo uyi ubaba omntanami. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Joseph Pasco Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to mail us on Joseph Pasco, today. But Baba Hulu today, kiko family nya Dliwayo, ke ngolosi ke mam Dliwayo, ke na le ntate Dliwayo ka mo. So ke tlo fa mama sebaka so rena re hlalosetsa gore tsatsing la ka jeno, wa re le mona. Motho mo le kae? ke tele ka ngwana ke Ke teng le nna mami, ke kopa fela jotsa di viewers tsa Joseph Pasco po wena tsatsing la ka jeno, ke ho baneng re le mona. o buang ke Thobile Dliwayo mona le leng teng ke ha Dliwayo ke na le bothata ke ngoletse Joseph Pasco because ke na le ngwana fela ngwana teng ha dudi le rona ngwana o dula ko Kololi o leng hore ke step child ko ntate Dliwayo so ngwana o pregnant ha tla ke mona ro pregnant ke a mmotsa hore ntata ngwana ke mang ngwana o ntse ya kwa le kwa ha ntwetse nnete until one day a fitla mo be re qabana ka yona taba e ha ba sa kwatile isitse matshwafo di mampotsa the way lo reng why ke sa botse ntate Dliwayo hore ngwana kwa mang jwana ntwena man inkopisa tlho ha ke botsa ntate wa phagama ntate wa lwana ntate wa halefa ha ke botsa taba e ya hore ngwana o itse ke botse yena ka taba ya ho ima ha ngwana jwale ke kopile Joseph Pasco hore e tle mo e tlo nthusa ke kere nnete ya taba e because ha ke botsa ngwana o tsintsa kwatetse ka nako eo ntate le yena ka mo ha ke re ke a iqala taba hai molla o tuka mabakabe So motho mo le wena o re ngwana ha o itse mo botsa gore ntate ngwana ke mang a go botse ntate Dliwayo. ya o tshilo jwalo a re why ke sa botse ntate Dliwayo Okay. Ba ntate Dliwayo. Yebo. Kunjani umuntu? Saphila njani? Le nna ke teng pa. Bengisacela ukubuza umuntu omdala ukuthi inkinga not ibile bothata ke eng. Sekne ke batla o tseba hore why ngwana ha ba mo botsa hore ntate ngwana ke mang a re ho butsiwe wena. Mhlawumbe wena o na le tsebonyana e too much ya hore ngwana ha o tsama le bomang, o phela le bomang, na data bomang ke batla o understand why atho mama abuze wena. Cha mina indaba yomntwana angazi lutho. Umama wakhe kade angibuza ngaye lo mntwana. Ngimtshela ukuthi mina umntwana angazi lutho ngalo impilo ayiphila endina khona into aba ukuthi mina ngimpregisile. Cha kade ngimtshela umama ukuthi mama lo muntu mina angazi uyangisukela. Kade bakhuluma ngaye siqabana nomama wakhe. So nyamhlanje sengimangele sengibona amakhamera avela. Into ngayi-understand ukuthi ngoba umama kade ngimtshela ukuthi le ndaba mina angiko kuyo angazi ngoba akwenzakala ukuthi mina ngilale nomntana wami ngipregise umntana wami ongumzalile kufanele nokuthi umntana wami noma kumntana onomnyo baba kodwa angeke kuze kwenzeke lokho So kahle yi step daughter sakho. Yebo. So akukhonakala ukuthi ngenze lento lamanyala andikade ngibona ukuthi vele lo mama uhlala angihlokoloze njalo mangimchazisela aka understand so ngiyabona ukuthi umama akana understanding so nami connect markets today uri kwezalani. Okay. So motho molo nna ke kopa o botsa ne ke botsa wena. Relationship ya ngwana hao le ya stepdad siling tate Dliwayo ke relationship e jwang? Because of ke utlwa no o wena hantlantle since ngwana a itse ho butsiwe ntate Dliwayo hore ntata ngwana ke mang ene o lwena mo batla o tseba hore re botse ntate Dliwayo. So se ke batla o re tsebise fela relationship ya ngwana hao le ya ntate Dliwayo e jwang? Ba understandana jwang? yona nna ke bone ngwana le ntate ba tsamaisana hantle jaaka motswadi le ngwana even though e le stepdaughter but nako e kgolo le nyane ke a itswela nna ke ikela dikoropong ha ke nakong ke khobana ba sia ba le 2 ha ke tsamaile ha ke khutla ka nakong ke thola sentse ngwana ibile a tsamaile unlike le ka phone fela hore mama se ke tsamaile
a nlaela ka phone ka tsela e jwalo le nna ke fihla ke tla thola ntata le o tsamaile ngwana o tsamaile hantle ga gona bothata until nje ke tlo bona taba e ya mpa yabo yona ntate ha bue nnete ha re ungichasisela ini ngoba uyanilwisa mangimbuza Baba wena wawulwisa umama makakubuza Nkosi yami. Mina ngiyamlwisa ngoba ngazi lutho ngoba lo mntana lo uyangisukela and uyangisukela ngoba umama iqiniso akanalo and akaze angibone ngilele naye lo mntana ukuthi isisu ngempela esami so mina isolution way forward ngengamtshela ukuthi mama asithathe umntana simbuze sihlale naye phansi ukhona wena Muthomulu njengoba wena mawuthi manje umama uyakusukela and wena wakaze ulale naye yini umama the time akubuza uze wathi kuwe maybe accuse wathi wena ulale ne step daughter sakho hayi ngibe sengikwatile ngoba vele into azikhulumayo ngesinye isikhathi ziyangikhathaza ngoba ngesinye isikhathi bese ngisitshela ukuthi kungcono mina ngimve on so ngiyabona ukuthi manje kuyangikhathaza ukuthi every day sesikhuluma ngendaba so ngeke ngamtshela ukuthi kungcono lo mntana njengoba ngisho ukuthi umntana akabe sondela abeduzana so wena Muthomulu wena wa mutlwa ntate o go wena if una batlile o sia ka baka la go ntse o dula ntse mo accuse ka tabe ya pregnancy so ere ke botse wena Muthomulu le siting la hao ha o ka etsola ga ntlantle ngwana o siana le nyena kapa o preg o mothotso go ntsa le preg o sa tsantsa mothotsi ngwana sana le 1 year 2 months okay so o ka etsola ngwana o wa ngwana ha wa 1 year 2 months ke ngwana ntate wena o tlo etsa jwa ha ke no emela manyala lenyalo le senang ka tsela nna a never ka emela manyala ntate o sena maitseo o sena nhlongpho never ka emela nantho okay ke a utlwa he Muthomulu pele ditaba tse re di qhubekisa too much guys re kupile Gucci hore a late ngwana mama hobane ngwana mama o na itse yena hana tšhelete transport mo madulang ko teng so Gucci latile ngwana mama o tlotla le yena re tlo gona utlwa ha ngwana mama tlo jotsa ha ntlantle ntata ngwana ke mang le teng re tshepo ngwana mama e tla ga fihla ke mang Thandi yani e re tshepo ga Thandi ya fihla mona o tla ba open a re jotse re le show ha ntlantle ntata ngwana ke mang so batho ba baholo ke le nna I can't wait fela gore o Thandi a fihle mona re tlo gona go tseba ga ntlantle ntata ngwana ke mang so that gore le lona relationship ya lona e tlo ba strong e tie e be le foundation e sharp go ba utlwisa relationship e tlo bang strong mo hayiyo le a go sana lenyalo mo kade ngibona ukuthi inyalo asekho ngoba the way sekayenza ngakhona itayela zakhona nje so nami ya go tshwanetse vele 1 year 9 months plus 1 year 2 months ke na kwa 2 years 1 month ke supportana le la ngwanole ha go le ntate yo batho ba ba uli ke o Thandi le Gucci ko manje mina Gucci kupale atimele wena wa itseba hantle awunayo i-proof evidence ukuthi mina ke le thole le robetse hayi ngishile that's why ke tshokere batho ba le ska qabantshwang ke tabeso batho no mina akulwani mara meo akana understanding so that's why vele wa tshwanetse ke be le understanding e tswang kae vele wa tshwanolwana because of phoso ebile Gucci ke yo ka koloi hatle Thandi re utlwe Muthomulu ko pare ska qabana ke wa yo tlang bana ke dliwa yo tsangeng Muthomulu ke kuba o ba botliwayo sho go tutla bantwana vele ngivume into ngayazi never thank you ke leboa mfana batho ba ba hola ke tsebe ka go Thandi a dule re ka thola stulo akhandi uthi ngavuma into amanyala into ngayenzanga Muthomulu re ka thola stulo mama for Thandi ire ba motlele stulo ka mo thank you Mr Jones my sis ke tsebo tla dule kopa atumelele ka mo mama please for le kae my sis Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila sis Thandi Nkosi yami ngiyathemba ukuthi ke u right lana sibhalelo uma wakho Nkosi yami so ithi wena sis Thandi ngimuphi ithuba lokuthi nje azikhulumele yena ukuthi kahle njengoba siyijweza iBioscope wayisilana lana ke ukhuluma no Lady Blue kuthi ngwana ntsa le sharp okay mofe bo nthoka mo bo Mike so my sis ne ke kopa go o yetse he sorry mami ne kopa jotse my sis go wena hantlantle why re entse re le mo Thandi ke bititse batho ba Jozi Bioscope because khale go botsa gore ntata ngwana ke mang khale go botsa ba 9 months wa pepa ngwana o ntse sa batlo mtjwetsa nnete la bofelo ha o le mo o itse go nna wa re ke botse ba batliwayo manje ngifuna ukwazi ukuthi why kumele ngibuze yena wazi kanjani indaba zoku pregnant bakho ene yena mangithi ngikhuluma naye wanilwisa
So ngifuna ukuthi namhlanje wena mara wayosampa chance ukuthi ngithethe ubhuwa. Kade phela. Ithi makhulume ba. Ithi makhulume. Bioscope hore wena ka lebaka la re ntse hana ka o tlhaisa lebitso la ntate wa ngwana. Wa re ke botsa yena ke re. A ke re bitse ke bitse ntate wa hao. Utheni? Uwe baba ngithi ngakutshela mama ngathi uye. Mina. Hey. Ungalinga ukhulumela. Nangu yasho. Wayuphika baba. Wayuphika ngoba uwe mama ngakutshela. Kade sikhulumile lento ukuthi angazi nix. So ufuna ngiyenzeni? Nobani nangumntwana uthi wakho yazini Wakho baba wayuphika baba. Wayusile wena baba. wala ngoba ngwana wacho. Ulenile lento le nithi nina ukuthi nihlale nami phansi. Ngiyibonile. Oh yakusimi bathole ngami labantu laba kade ngibonile lento leyo. Batho ba modimo ntate o bathongo ke mosolo engokubonang. Lo muntu wangitshela ukuthi uzongipha imali uzongenzela yonke into mina. Ulalele wangamule mamela ururengwana utheni kuwe Thandi Wathi uzongipha imali uzongenzela yonke into engiyifunayo. uyithatha phela indaba le Komene idile ukuthi bangifake ezele labantu la. Amanga lawo. amanga Yo. Amanga Oh, mama hanyane motho mo lona se le rasitse batho ba baholo ka hlompho le boikokobetso a skising. Mina ngisazohlala Awuthandi ngwana kwa mama. Unamanga lo mntana lo baba lona owakhe. ke batho tseba ntho iwane he wena Thandi o fostile ntato o fostile re dumalane ntho eo Mama wafostile na. Wathi kimi mama. Wathi kimi ngiyamuza nawe uyakhuluma wangamlaleli Lalela nix Muzo ukuthi uthini? Uthini? mama khuluma wena wathi kimi ngingakutsheli uzokwazi ukuthi angiphe imali. Ngingahambi ngiyoyifuna kwabanye amadoda ngaphandle mama. Angithenganga mina, angithenga. Ngimthenganga lo mntana. Angeke ngithenga umntana mina. Angeke. lo mntana la 1 year 2 months umntana ubaba akaveli wena manje Oh, batho ba baholo wo. Batho ba baholo wo. Baba wo. Mama ke tlo o thusa. Mama ke tlo o thusa ke go go thusa volume please. My sis. Mama nka se kgone ho sebetsa le ga sa so. Nka se kgone ho sebetsa motho mona. lungwana ka ire go tswetse o le motswadi o tlo understand kana di etentsa ka mo gona jwanong gore ntate o mo hudusitsa ngwana a le monyana ke hana mara o sa thude ya tlo robala le yena a ba motswadi se ngwana ke le teng nna ke etsa everything mo ntlong Ngilahla phela lo mama. Awulahle. Wena wawulala nomntana lapha. Hayi, angilalanga naye lo muntu uyangisukela. Uthi angisafaki isinkwa endlini. Uzongipha imali. Mama wo. Kopa ubuse My sis wait my sis. Baba ngizosebenza ngicela uthule. Mama kopa ubuse wena something. dala ngikubona My sis kopa ubuse something. Uyile jwang wena ntate u fostile la. Angeke ngivumela nyana. Ubaba akazange athi kwaqala ukuthi ngingathandi. Waqala ukwenza ini? Waqala ngokuthi angithandi. Batho ba kopa ubuwa ntate please mama please. Kwaqala ngokuthi angithandi vele yabo. Kwaya ngesikhathi wathi angipha imali yaqala ngama 200 rand. Ngenze njani? Wait. Uthi ubaba na. Ayikho lento le. Baba urasela ini? Mara still wena ba rasa, that's why nami ngilwa. Angithi ithi sikhulu sizwe ukuthi uthanda uthini. Hayi, mina ngazi nix, kumele ba understand. Ithi sizwe uthanda uthini. and how you wrong every time all you wrong wetsa so awukhona udlula phansi Waqala ngama 200 rand. Wakhuphuka wathi mina mangambamba siyenze. Mama ke kopa ukuthi awusithandi. mina ngisile oh Ngithi ngami wena. Sengiyayikhuluma iqiniso. Sengiyayikhuluma iqiniso manje. Awu baba no mama re ka se kgone ho sebetsa ke bone ba etsa leratane le ntate lena o wrong ka hore wena o ntse re phikisa hore nini ke kopa le mpheng chance batho ba bola ke re le batho ba baholo ke kopa re buang ka hlompho le boikokobetso Ausithandi o re ntate na o fa di 200 le bokana kana ke eng mama Ausithandi ke motho o ke eng ne le sa mono o sa mothusi na sa sebetsa ke eng ntse ne letsa kopa o nke di okay blue okay bona ke nna ke bititseng batho ba okay it's fine ra go mamela okay ke a leboa motho molo so my sis ke aka utlwisisa hantle ena zanka khona o thola karabantlo ba noentse le rata ene ke batla di viewer sa rona di mamela ne go botsa gore ntate a qetele sa o fa di 200 gore o robale le ntate ka baka la rona o fa di 200 le bokaka le baka ne le eng o no di hloka ka tsela eo ya go qetele se o robala lena o no etsa hala eng
Bengizidinga khona ezinye izinto bengakhona ukuyenzela umntwanami. I-grant ayibhadali kahle so ubaba bekangiphe inye nami ukuthi ngikwazi ukuthenga izinto zamantombazane engingazitholi kumama ezinye. Jalo Ausi ke a utlwa gore wena o robalele ntate o ne o thusa ka tšhelete ya ngwana. Ganti o na le bana ba ikae because of ngwana o ne a so hlae le pele le robalana. Nginabantwana abayi-2. So lo oyi-1 owakhe. Lo omnyane. Lo omncane lo amanje uyo wakhe. So yena bekakunceda nge-first born yakho. Bekanginceda nge-first born ukuthi ngikwazi ukumkhulisa since ubaba wakhe yena ngingazi ukuthi ukuphi lo oqala. Wait, so o robalele ntate o robetsele ntate ka baka la gore o na le ntho tse o sa di thole ko mama gago. Khona pele o break wena. Khona ezinye izinto vele umama bekangakhona ukungenzela zona so ubaba bekangibiza esayidini athi yena uyakhona ukungenzela nami ngagcine ngivuma. Like bo ufadi 200 ile wetsa 200 ngikwazi ukuyenza inwele maybe mhlawumbe umama akakhona ukunginikeza ngikwazi ukuthengela umntwana ezinye izinto futhi. Okay. So wena baba ha no pheka mo o ga ulalanga na lengane lena no wetsa gona ditlaela motho molo kapa bothata ne le eng. Wena ha no qala o bona ngwana o robala lena o no mo shebile ska mosadi kapa. Cha mina since so long now ngisavuma kungisaphika ukuthi mina lento le angiyazi into engiyibonayo into engabalula manje njengoba kuso mina ngoba iqiniso angeke lize kuze kulunge ngendaba ukuthi asunderstandani so kwamanje mina ngibona ngathi siswami ngibona ngathi kungcono ukuthi siyenze i-DNA. I-DNA yiyo ezoprove ukuthi yena ubabudliwayo uyi ubaba omntanami. Okay, wait again my sis I never saphetha vele ne ke tla mo pointing yo go ba sebakeng ba ntho tata yentseng e ronga holo o ka se o le monna wa mme ebe ha qetile o robala le ngwana hae go wena hantlantle o ja go le mai a yona so ntho ke tshonko ntho o yentseng o bile ronga holo motho mo le ka ntho o etsang o wrong and o bile wa sa le wena my sis ka go so o fitile 18 o motho mo le ka bona moholo o nona le maikgethelo a o hane ntho tse ding especially when it comes to stepfather sa hao o bile wrong and wa tsamaya mme wa o ka motlase wa utlwisisa so wena motho mo lo ska ha o nkile diqeto tsa o qetela o ipona o robala le stepdaughter sa ntho tlo etsang gore re tlo make sure go nkiwa di DNA re bone gore ngwana kwa o jwang and if o etsa la futhi ngwana kwa o vela and ska re tlo bona ngwana kwa o re tlo make sure wa mo maintain hobane ha ona ngwana o tlo hlaya nga sa Mauto Kautin. Bon, o qadile o sa batle di camera. Jwanong ha batle DNA. So ba la go ngwana kwa ha wa hana. Kwa ha ngwana o. Ngeke imeli yenziwe ungaphiki. Alright why letha ama camera ke nyamhlanje. Eke hayi matleng a hao. DNA itlo ke batle thuso o batho ba and ba tlo nthusa go tlo tswa DNA and then after that nna going from there ha ba ngwana ka nnete kwa hao divorce angisakufoni khohlaka lindini sendoda Ngoba mina angeke phela azange qeta taba wena uyiqadile udwalo until sibona ama result sifuna ama result Aba result ozobuya. motho mo le okay mami mama and wena Thandi ntate bye bye vele nawe njengoba umntana okhulile owathi ukulala le ndoda elengilala nayo utsibe lwana today wori ubona wena uri ba bophela ha ke nka etsila le wena o nke Okay, motho mo le koparetseng so because of ke a bona re taba e ya hao le ntate e sebile ba taba e long ya ba taba telele but ha o ka wa sutla ba sheba story sentate hantantlo ne sa qetetsa tshwarine mona na stulong wa bona go betse le ngwana hao so ntho tlo etsiwang motho mo lo bane le hanka qala ka batla o charger Ausi ka qala ka batla o charger ntate ha e sa tlo re thusa se tshwantseng se etsa le no go Ausi o etswe di DNA o tlo gona o bona le ngwana kwa ntate go jwang ena so etsa le ngwana kwa ntate tshwantsa make sure fela sorry o wa maintain ngwana hao tshwantse fela go thusa ka ntse tsa di maintenance go a etse ngwana hao lena maintain but my sis ke batla go le go bophelong bo latelang la o ka etsala eng o tshwantse o tsebe go motho mmo ha wa mohlompha motswadi o tswetseng tshwantse be le respect for yena ha o tlo re yena marobalang le wena bo robala moteng hlompho e qala pele mo that's why ba re hlompha mmo le ntatao gore matsetse a tlo gona o eketseha but if wena o sona hlompho mo batswading ba hao ha ona ntho tsa tlo tsamelang hantle but no motho mo lo tlo nkiwa ditene nka thaba ngwanaka nka thaba go nkwa di DNA tseo ene wena Thandi ngwanaka go utswetse go hudisitse wa etsa ntho e kana la ba nne ke tlhole ha o etsa miriri le ntho tso re no di hloka tsa banyana dithaka tsa hao di bone strateng ba shimane ba batletseng strateng ha o khone kopana le bona ba mareng hallo go wena ngiyaxolisa kakhulu ke a bua Mamela ke a bua
ha o solo bana o robala le monna o ke robalang le yena nna ke le mmao ko tswetse a ke na mantso fo gona ya no fo wena ngwana a ke tsebe ha re emele pampiri ya DNA ha e fitla ha ke nka etsela le wena o bana re nkae motho molo ne ke kopa mo kopela mapele o stand ne ke kopa fela mo kopela tshwarelo ke re fela o itse keng o ko mo tshwarelo o mo hlapele fela matsoho a ke wa tseba kana ke kopa tshwarelo a ntho e entseng o ile a sa le yena le ntato a sa a ke tshose ke tshore ke ngwana wa ngwanyana mohlomong a re buile lena so o tla bona bophelo ka tsile different mama I'm not saying go foster no go mo tshwarele but ke kopa o ithole mo pelong ya gore o mo tshwarele o stand because of ke a bona gore she's willing gore le yena a etse dintho tse ding betere ai ke tla leka bana ba ka ke tla leka ke wa ka ngwana ke motswetse ha ona ntho ke tla etsang mara ke botlhoko haholo Siyacela ma uzothola ukuthi ubaba uye kahle kahle wrong loka manipulator ugele la uyabona so kumele ukuthi naye uzwisise side lakhe ukuthi ubaba bekaza kanjani amnikeza imali bekambribe nje sengicela ukuthi umcabangele naye at least mhlale phansi nilungiselele ubuyima ha go easy mara ke tla zama ke tla leka emanyane ithandi okay motho molo he o tlatsiwa di DNA he then if ngwana le wantate re bone gore ngwana o maintain wa jwana rona Jozi Pascope re make sure dintho di tsamaka molao motho molo so mama ka gore ke a utlwa go lona o itse o batla o divorce ntata ke ai batho ga le ka nthusa fela ntho tsa ka di tsamaye hantle fela ha DNA e boya di results di go tla kantle ha bana ngwana o kwa hae ka mampela ke batla divorce jwanong ke kope le nthusitse re kopane re buile ke batla le nthuse nje le mo tabeng ya divorce wa itse keng batho ba baolo ke a tshepa gore la bona re tlile mo familying ya mama le ntate ska itse re fihla o thola etso re ntate wa mona ne ntse go bala le step daughter sa hae batho ba baholo so ntho tlo etsalang mona go re ntate wa pheka o re yena na sa go bala le step daughter sa hae ibile ngwana o wa step daughter sa se ngwana hae so ntho tlo etsang no re tlo thusa maisisi o standi ka di DNA re make sure ra check gore ngwana o kwa ntate o re jwang and ha o ka thola gore ngwana wa o standi ke ngwana ntate o tlo make sure ra mo thusa pele ka taba tsa di maintenance gore ntate wa maintain ngwana hae ke a tshepa le wena mo mo hae o shebile haebe wena motho mo le mothatha mo mathateng a gore ngwana hao o utlwana le motho wa hao e leng step father kapa step mother o skebe wa le bala fela go emailela ko Jozi Pascope .co.za ene le lona bana ke rata le eletsa go tsa keng a ke le gawaneng le batho ba bomme ba lona gawanang le di step father tsa lona gawanang le di step mother tsa lona motho wa mme wa hao a se motho wa hao a ke re ithuteng go hlompha batswadi ba rona re ke re ithuteng go hlompha ke ntho go re ke re ithuteng gore ha re ka hlompha batswadi maphelo a rona a tlo eketseya ke a le rata kaofela guys if mathateng a so o skebe wa lebala go emailela ko Jozi Pascope .co.za yes baby